ngifuna ukutshela abazalwane abahola 350 ku government 350 yeah le mali le iphuma from the World Bank ephethwe ama fallen angels 350 so umzalwane makahole 350 if uyothenga ukudla thenga ukudla ungathengi utshwala ngale mali leyo ungathengi isigarette uyinikela ukuthi uzodla wena uthenga insipho or uthenga ukudla it is fine wathenga utshwala wathenga isigarette you are in trouble amademon bajabula ngoba imali le bayikhiphela ukuthi abantu izotrap abantu yes imali yama 350 akusi imali eclean le mali leyo so noma usonta wena umzalwane ungaphani ngomnikelo esontweni from that money ingcolile ugovernment ukunikeza yona ukuthi uthenga isinkwa udle so do not buy cigarette do not buy alcohol futhi unganikeli ngayo esontweni akayifuni uNkulunkulu iphuma from the World Bank icontrol ama fallen angels World Bank and fallen angels are the enemies of God